Zdravo, zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Sila Turkoglu i Halil Ibrahim Ceyhan kao i mnogobrojni glumci i glumice su bili apsolutno uz Tursku kako bi prikupili pomoć koja je preko potrebna zbog svega što se izdešavalo. Mnogi životi, nažalost, su ugašeni zbog užasnog zemljotresa koji je pogodio Tursku, ali i Siriju. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu, pored mnogih, sakupljali su pomoć, a i poslali su snažnu poruku da se ovako nešto ne sme zaboraviti. Jako teška situacija, ali Halil Ibrahim Ceyhan je rekao da ono što se dogodilo mnogo ga je potreslo. Sila Turkoglu također je komentarisala da ono što se dogodilo zaista je potreslo nju i da jednostavno ostali su svi nemi na ono što se dogodilo. Nemi od tuge, nemi od bola, s obzirom da su mnogi životi izgubljeni. Cela Turska digla se na noge, a među tim ljudima koji su se digli na noge bili su i glumci i glumice, a sa seta delili su stvari kako bi ljudi imali ono osnovno. Još jedanput svet je pokazao koliko su plemeniti, pa su tako mnogi pomogli Turskoj, ali i Siriji i bili su tu u ovom i više nego stravičnom momentu.